Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya Board of School Education kala pentip pakasan pelong biang ya ka supplementary examination hakatayo bakhadu jong banayayong lani katayo baningkong ubanay jemang arajar apusan nakabenta gi kana school gi bapil hak subject reguladap yakun ya ka exam secondary school living certificate kabadang sudah blongsyan hau banay rempang arajar apusan bat ya kabalapan bana result da ka embo sa kasantrik yayong arajar apusan u kontrolo jong ka examination jong ka embos tura uba TR lalu ula pentip bagi kena asul kila banyak kontek ya ka supplementary examination tang nakabenta ka subject bagi fail